Bayabrok tini 15 August Independent Day. So tinang norokno Independent Day ni fact rokno shayangke. Bahai keng naiba show norok tawana di tinang norokno. Belaino interesting day unbelievable Indian ni fact rokno no shay kanaranai. Abagaw bilino fightak zorake nai dong di. Tano channel ketalangai tongkake channel nobu subscribe klairi di. Fact number 1. Bayabrok norok shay deman 15 August no sini India o siminu Independent Day hini celebration klaizagia. Alka country shogobo 15 August no Independent Day hini celebrate kaizagu. Abarogunka South Korean Byron Day hinke da Republic of the Congo bo 15 August no brokni Independent Day hini celebrate kalayu. I Bayabrok omo kebainu. Omo kaisa belainu interesting fact. Fact number 2. Sini India wo independent India kosakang rangsak abake gold ni dam 10 gramo 88.62 rupees si tong money. Bat Bayabrok tabok hinkele rangsak abake gold ni dam sini India wo 10 gramo si 26,000 engai paisi wo. Fact number 3. 1947 ni 15 August ni siminu sini India no independent hinei mane jagai dongu. But Bayabrok norok shaideman India ni zoton si sikon state Goa le India freedom ungmani yakulabu Goa state hinke freedom si ungyaku hinei. In Bayabrok 19 December 1961 was si Goa state freedom ungo. Boni sekango hinke Portugal roksi Goa wo ras khalai dongo. Fact number 4. Sengjotono shaimano 14 August 1947 no Pakistan establishing go hinei. But Bayabrok norok shaideman aproni zorawo India ni gana tongnai 3.5 million Hindu stay sigrok India wo half paijak. They 5 million Muslim hinke India ni Pakistan no thangsak hinei. In Bayabrok omo kebainu sini India religion ni bagainu dividing go. Fact number 5. Tinini dinoto all India wonu Independent Day ni bagi national flag tisajak nai. But sin India wo Bodino first national flag tisajak norok shaideman abongka 7 August 1906 wasi Parsi Bagan Square in Calcutta wo first national flag no tisajago. Fact number 6. 15 August tinini denonu sin India no Independent Day hini mane jagu. Abono sungjotono shaibu mano. But Bayabrok angnono sawanu je 18 July 1947 wonu sini India independent ngai paijak. Haipano officially hinke 15 August wonu decide klaijagu. Lord Mountbatten ni Kokbai ke. Aboni baginu sung 15 August no Independent Day hini mane layu. Te aproni zora wonu Japan rokbu Second World War ni Allied force rokno surrender rowo. Fact number 7. Bayabrok angnorno amai sengkake norano tamoshano jesini India ni national flag no boro jaga snamjak rokhinei taboke baksa borok shanai je snamna musuk nai industry rok no snam mangka rokhinei. But Bayabrok angnorno sawanu je sini India wo Karnataka state ni Dharwad district wo Garak village ni Kadigram muddo samyukta sangha federation simisi sini India ni national flag rokno snamna ni permission manu te aro jaga wono sini India ni joto national flag rokno no manufacture khalai jago. Fact number 8. Bayabrok sini India ni national flag no shabo design khlai norok shaideman boni bumangka Bengali bankayasi bokroksa agriculturist tei freedom fighter bo. Fact number 9. Sengjotono shaimano Indian national flag ni tinta color tong hinei. Aborogungka saffron white te kaisa ke green color. But je haike zepa manaino kaisa regions ni bagi senam jago. Thik ama haikeno sini Indian national flag ni tinta color ni bo different representation tongu. Aborogungka saffron color hinke represent khlayu courage te sacrifice no. White color hinke represent khlayu truth peace te purity no. Ama haikeno green color hinke prosperity no represent khlayu. Fact number 10. Bayabrok world ni zotunse quarter flag boros jagawatong norok shaideman abongka Guinness World Record ni motenke Romania national flag si world ni zotunse quarter flag boni torman hinke 349 into 227 meter te abo tinta football field by baksha torano te boni hilikman hinke 5 ton 44 mile area jaga nawisi southeast of Barcereswo a flag no independent dewo hinke mati sawo bono waisa tisa nanisi almost 200 jona borok nangai thango.
Fact number 11. Bayabrok norok shaideman World War for countries ni national flag o religion is symbol puitosi tongo hinei I Bayabrok omo Kokborok abarogungka Turkey, Egeria, Pakistan tegaisa inke Israel. Fact number 12. Sengjotono shaimano sini India independent thaniwo Mahatma Gandhi ni kabangman yogdan tongo hinei but Bayabrok norok kaisa fact no shaideman abongka Mahatma Gandhi asaimani din hinke Friday. This in India freedom ungmani din bu Friday no. Te Mahatma Gandhi no bothar jakmani din bu Friday ono. Aboni bagay no wansogui naikanke omo kaisa tamo jane hai fact. Fact number 13. Ang norok no sekango bu kabang manu mysterious place ebake event oni kok no shajak bat norok shaideman Netaji Subhash Chandra Bose theimani bu sini India o kaisa belai no biggest mysterious hinei I Bayabrok omo Kokborok but saja guze Taiwan ni area o plane crash ngisi Netaji Subhash Chandra Bose theiyo hinei haifano sung abo busuk jorati Kokborok abono sung ke bofano shai maya ko tei Netaji Subhash Chandra Bose theima rogno tei kabang manu tabok fano conspiracy theory tongu hambai Bayabrok no o video no paithak jorake nai tongmani bagai angka kalayu norok ane o video ni tro kisale knowledge man kana tei norok salbrum no omahai interesting te unbelievable fact nai ni musuka ke o channel no subscribe di video no like di te o video no bo joto tibrasane ro share kalai redi norok no belai kino hambai